Makhosini sanibonani mkhudla mina eGold Thembisi ngakhohlwa ukulike ufollow lokho ngiyanisiza njalo ngoba ninayo imali yokukhipha imbiza na umdolofi lo usiza umuntu wesilisa usiza umuntu wesifazane ukabili ke unodokotela engimbone la athi umdolofi ubulala abantu abawu60 wedokotela yeke uqamba amanga wena hawu bantu bafuna usizo thatha umdolofi yakhe umdolofi wenzani uthatha iqembe lawo leli yawukhatha yawuqoqa hayi phesi ufake emanzini usoke mawufaka emanzini usoke bese uyawulalisa uyawuphuza umdolofi ngokuqala la step sakho sokuqala ekukhosi ukuthi usenze umdolofi usebenzani ke umuntu uyaklina izinso uyaklina isibeletho uyaklina futhi negazi elingcolile kumuntu wesifazane nina ke abantu besifazane enishintsha amadoda thola umdolofiya unenkinga amadoda amaningi awulala ebusuku ngoba iyafutha ifuna ukulala nento ephakathi thola umdolofiya ukuze ukwazi ukuthi ube clean abe video call